Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure imwe rudende. Turi kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibintu byakomeye cyane muri Kongo. Igisirikare cya Kongo n'abazarendo barigamba ko bamaze kwisubiza agace ka Mikenke. Ni nyuma y'aho abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho birukanywe muri ya gace. Iby'iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu Minembwe turaza kubigarukaho muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko inzobere zo mu gisirikare cy'Ubufaransa zamaze kugera muri Kongo. Inzobere z'Abafaransa zirimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku basirikare ba Kongo barimo kurwanira mu mashyamba mu bice bya Kisangani. Inzobere z'Abafaransa zavuze yuko igisirikare cya Kongo kigomba kuronka imyimenyerezo ikomeye kandi ko FARDC igomba gukubita abanzi bayo bose. Iyi myimenyerezo irimo kubera muri Kisangani ikurikiye iyindi myimenyerezo ikomeye Abafaransa barimo gutanga muri FARDC. Abafaransa rero barimo kwinjira muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo. Amakuru dufite nuko ibikoresho bya gisirikare by'Abafaransa nabyo byaba byamaze kugera muri Kongo mu rwego rwo kwitegura intambara ikomeye. Igihugu cy'Ubufaransa nacyo kirimo kugenda gifata uruhande. Biribonekeza ko Abafaransa nabo bamaze kujya ku ruhande rwa Kongo muri aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ikomeje kubica bigacika. Amerika na Isirayeli barahiye barirenga baravuga yuko bagiye gushwanyaguza ubutegetsi bwa Tehran. Minisitiri w'intambara muri Amerika yavuze yuko bagiye gusenya ubwirinzi bw'ikirere bwa Tehran ndetse yateguje abategetsi bo muri Iran ko ikirere cya Iran kigomba kugenzurwa n'Abanyamerika. Yavuze yuko ibigiye kubera muri Iran ari akamaramaza, ngo bagomba guhondagura Iran mu buryo bwa nyabwo. Abarongoye igisirikare ndetse n'abandi bategetsi bo muri Iran ngo bagomba kwicwa byanga bikunda. Uyu munsi kandi kw'igenekerezo rya 4 igihugu cya Iran cyakoze ishyano rikomeye. Iran yarashe mu bihugu bya OTAN. Iran yarashe mu gihugu cya Turukiye. Ibingibi rero byashavuje cyane Abanyamerika ndetse nabo mu muryango wa OTAN. Nabo bakaba basizoye aho ngo bagiye kwishyira hamwe maze bagahangana n'igihugu cya Iran. Ibi bitero bikomeye cyane birimo kubera mu burasirazuba bwo hagati nabyo turabigarukaho muri aya makuru. Dore nk'ubu ngubu Abanyamerika barimo kwigamba ko bamaze kurasa ubwato karahabutaka bw'Abanya Iran. Ibi byose rero ndetse n'ayandi makuru akomakomeye turaza kubigarukaho muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Igihugu cy'Ubufaransa gikomeje kohereza inzobere mu bya gisirikare muri Kongo. Nk'uko murimo kubyibonera kuri iyi video ndetse n'aya masanamu, murabibona ko abangaba ari Abafaransa. Inzobere mu bya gisirikare z'Abafaransa zageze hariya muri Kisangani. Izi nzobere z'Abafaransa zirimo kugenzura imyimenyerezo ikomeye irimo gutangwa n'Abafaransa ku basirikare ba Kongo barwanira mu mashyamba. Biribonekeza ko igihugu cy'Ubufaransa gikomeje kongera inzobere zacyo muri Kongo.
Ni mu gihe abandi Bafaransa benshi cyane barimo gutanga imyimenyerezo mu bice bitandukanye byegereye cyane uburasirazuba bwa Kongo. Ni imyimenyerezo aho abasirikare ba Kongo barimo kwitoza kurwanira mu mashyamba. Igihugu cy'Ubufaransa kiravuga yuko kizakomeza gufasha Kongo kugeza igihe igisirikare cya Kongo kizagira ububasha bukomeye cyane bwo guhangana n'abanzi bacyo. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko ibintu byahinduye isura muri Kongo. Biribonekeza ko Abafaransa bamaze gufata uruhande rwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko indege nini zitwara imizigo zirimo kugeza intwaro z'Abafaransa muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko Abafaransa barimo kugeza intwaro zikomeye cyane muri Kongo ku bwumvikane bwa Tshisekedi ndetse na Emmanuel Macron. Mu minsi ishize igihugu cy'Ubufaransa cyaganiriye na Kongo. Perezida Macron ndetse na Perezida Tshisekedi bagiranye ibiganiro bikomeye cyane i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari amakuru avuga yuko Ubufaransa nabwo bwaba bushaka kuyora ku mitungo kamere ya Kongo. Abafaransa nabo barashaka kuyora ku mabuye y'agaciro ya Kongo. Abafaransa rero barashaka ibintu byose bishoboka byatuma binjira muri iyi ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Abafaransa barabibona neza ko Abanyamerika babatanze umushi muri Kongo. Abanyamerika bamaze gufata imari ikomeye cyane muri Kongo. Perezida Macron w'Ubufaransa nawe arimo gushaka inzira zose zamwinjiza muri iyi ntambara yo muri Kongo, maze nawe akajya ku ruhande rwa Tshisekedi. Ni ukuvuga yuko nawe arimo gushaka amabuye y'agaciro ndetse akagira uruhare mu gucukura imitungo kamere ya Kongo. Amakuru atugeraho yemeza neza ko Perezida Macron mu biganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi harimo ibiganiro by'ubufatanye mu bya gisirikare, aho inzobere z'Abafaransa zigomba kwiyongera muri Kongo. Ni nabyo birimo gukorwa. Abasirikare benshi cyane b'Ubufaransa bamaze kugera muri Kongo. Ibikoresho bya gisirikare by'Abafaransa nabyo birimo kugera muri Kongo. Amakuru kandi akagaragaza yuko indege z'intambara z'Abafaransa nazo ngo zaba zigiye kugera muri Kongo, maze zigakoreshwa na FARDC ndetse n'abacancuro bakomeye cyane baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Inzobere z'Abafaransa nizo zigomba gukoresha izi ndege, ariko zikazajya zishyurwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibingibi rero birumvikana ko ari abacancuro b'Abafaransa bagomba gukora bagahembwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibimenyetso byose birerekana ko Abafaransa bamaze rwose kwinjira muri iyi ntambara, ndetse Abafaransa barimo gukora ibishoboka byose ngo bereke Tshisekedi ko bamushyigikiye kugira ngo nabo bazabone ku mabuye y'agaciro ya Kongo. Ibingibi rero birakurikirana n'Abanyamerika nabo bakomeje kujya ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse no gukora ibyo Tshisekedi arimo kubasaba kugira ngo nabo begukane ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Mwarabibonye ku igenekerezo rya kabiri, Abanyamerika bafashe ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abajenerali 4 b'igisirikare cy'u Rwanda. Ni ibihano byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda RDF. Abanyamerika bavuga yuko u Rwanda rufasha M23. Abanyamerika kandi bakavuga yuko bariya bajenerali bafatiwe ibihano bagize uruhare mu gutegura imirwano muri Kongo ndetse no gufasha M23. Ibi bihano byiganjemo ibihano by'ubukungu. Bano bajenerali bafatiwe ibihano ntabwo bemerewe gukora ingendo muri Amerika ndetse no gukorana n'Abanyamerika ibikorwa by'ubukungu. Imitungo yabo iri muri Amerika igomba gufatirwa. Ibingibi byose rero Abanyamerika babikoze mu rwego rwo gushimisha Tshisekedi kugira ngo nabo begukane ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo. Iyi ntambara yo muri Kongo biribonekeza ko ibihugu bya rutura birimo guhurura rwose. Ibihugu byose bikomeye birashaka kugira ubugenzuzi ku mabuye ya Kongo.
biribonekeza ko abanyamerika bamaze kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo. Abafaransa rero nabo ntabwo bagomba gutangwa kuri aya mabuye y'agaciro. Niyo mpamvu inzobere z'Abafaransa zirimo kwiyongera cyane muri Kongo, ndetse abasirikare b'Ubufaransa bakaba barimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane mu mujyi wa Kisangani ndetse no mu misozi ya Kisangani, aho barimo gutoza FARDC imirwano yo mu mashyamba. Hari amakuru avuga yuko igisirikare cya Kongo ngo kirimo kwitegura intambara ikomeye. Igisirikare cya Kongo kirimo kugura ibikoresho bikomeye, ndetse abasirikare benshi cyane b'abacancuro barimo kugera muri Kongo, ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane bagiye kurwana na M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bavuga ko gifasha M23. Tshisekedi ngo arimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse ngo agomba kubifashwamo n'Abanyamerika ndetse n'Abafaransa. Aya makuru yacu munyemerere tuyakomereze muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo uyu munsi ku igenekerezo rya 4, abazarendo bagaragaye barimo kwigamba intsinzi. Abazarendo baravuga yuko bisubije agace ka Mikenke. Abazarendo baravuga yuko basubije inyuma M23. Muri za video zakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi zirerekana umuvugizi w'abazarendo muri Kivu y'Epfo ari mu gace ka Mikenke kuri hopitali ya Mikenke. Uyu muvugizi w'abazarendo yavuze yuko birukanye M23 muri kariya gace. Nibyo rwose, amakuru namaze kumenya aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 abazarendo aribwo bagenzuye agace ka Mikenke. Abazarendo nibo barimo kugenzura agace ka Mikenke. Abarwanyi ba M23 bavuye muri kariya gace nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi miremire ya Fizi. Abazarendo bagaragaye barimo kwidoga bavuga yuko bagomba no kwisubiza ibindi bice byose byo mu Minembwe. Uyu munsi ku igenekerezo rya 4, indege z'intambara za Kongo ziriwe zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Biribonekeza ko abarwanyi ba M23 ndetse n'abarwanyi ba Twirwaneho batorohewe n'imirwano irimo kubera mu Minembwe. Uyu munsi kandi ku igenekerezo rya 4, imirwano ikomeye cyane yabereye mu bice bya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyindi mirwano ikomeye nayo yabereye mu bice bya teritwari ya Masisi mu micungararo y'ibice bya Ngungu. FARDC n'abazarendo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane, ndetse barakubita agatoki ku kandi. Baravuga yuko bagomba kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yiriwe irimo kubica bigacika, ariko uyu munsi nta ruhande na rumwe rwigeze rwirukana urundi ruhande mu birindiro byarwo. Buri ruhande ruracyagenzura ibirindiro byarwo. Amabombe yo akomeje kumvikana, ndetse guhererekanya amasasu biracyakomeje mu bice byinshi cyane by'uburasirazuba bwa Kongo. Muri kano kanya rero munyemerere aya makuru yacu tuyakomereze ku ntambara ikomeye irimo kubera mu burasirazuba bwo hagati. Abanyamerika ndetse n'Abanya-Isirayeli bakomeje kumisha urufaya rw'amabombe mu gihugu cya Irani. Umurwa mukuru wa Tehran urimo kumishwamo amabombe. Indege z'intambara z'Abanyamerika ndetse n'Abanya-Isirayeli zirimo kurasa amabombe menshi cyane mu murwa mukuru wa Tehran. Abanyamerika n'Abanya-Isirayeli barahiye barasizora, baravuga yuko bagomba kunegekaza ubutegetsi bwa Tehran. Minisitiri w'intambara w'Abanyamerika yatangaje ko bagiye kurwana intambara ikomeye, ndetse ko bagomba kugenzura ikirere cya Irani. Minisitiri w'intambara muri Amerika mu magambo arimo ubwishongozi bwinshi yavuze ko mu minsi mike cyane Abanyamerika ndetse na Isirayeli bazaba bagenzura ikirere cya Irani.
ndetse yavuze yuko abategetsi bose bo muri Irani ndetse n'abasirikare bo muri Irani bazicwa, ngo abanya-Irani bazatungurwa n'imbaraga ndetse n'ubushobozi bw'Abanyamerika na Isirayeli. Uyu nguyu minisitiri w'intambara kandi w'Abanyamerika yanavuze ko igisirikare cya Amerika cyarashe ubwato bw'abanya-Irani bwari buri mu nyanja. Ubwato bw'abanya-Irani bwashwanyagujwe, Abanyamerika baburasheho burashwanyagurika nk'uko minisitiri w'intambara muri Amerika yabitangaje. Biribonekeza ko Abanyamerika barimo gutangaza amagambo arimo ubwishongozi ndetse n'akanyaro kenshi. Minisitiri w'intambara yishongoye ku banya-Irani, yababwiye ko bagiye kubakubita mu buryo bukomeye. Yababwiye ko bazajya bareba ikirere cya Irani bakabonamo indege z'Abanyamerika ndetse na Isirayeli, ndetse ngo nta bushobozi na bukeya Irani bazayisigira. Bazarasa ahantu hose Irani ibika za misile, ngo bazarasa kandi ububiko bwose bw'intwaro ndetse n'ahakorerwa ibikoresho bya nucleaire. Ibi ngibi Abanyamerika ngo bazabigeraho mu gihe gito cyane nk'uko minisitiri w'intambara yishongoye arimo kubitangaza. Mu gihe rero Abanyamerika ndetse n'Abanya-Isirayeli barimo kuvundereza za bombe muri Tehran, Abanya-Irani nabo barimo kurasa muri Isirayeli. Umurwa mukuru wa Tel Aviv bamaze kuwuhindura umuyonga. Muri Tel Aviv za misile z'Abanya-Irani zirimo gusekura amagorofa manini cyane. Za misile zirimo gusekura inyubako zikomeye ndetse cyane cyane zikorerwamo n'igisirikare cya Isirayeli. Ibintu ntabwo byoroshye muri kariya gace. Uyu munsi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu, Abanya-Irani bakoze ikindi gikorwa gikomeye. Abanya-Irani barashe misile muri Turukiya. Abanya-Irani barashe ku gihugu cya NATO. Igihugu cya Turukiya kiba muri NATO. Igihugu cya Turukiya rero cyarashweho misile ikomeye cyane, ariko ubwirinzi bw'ikirere bwabashije kuyizimya. Ibingibi rero byatumye ibihugu bya NATO nabyo bikanguka ndetse bikaba birimo kwitegura kwinjira muri iyi ntambara. Abanyamerika barimo guhamagarira NATO kwihuza n'Abanyamerika na Isirayeli maze ngo bagatanga isomo rikomeye cyane kuri Irani. Biribonekeza ko iyi ntambara irimo kugenda yaguka ndetse ibihugu byinshi byiteguye kwinjira muri iyi ntambara.